لسر آست هرما کردستانی گراسیه یا لاوین برهمدار و داهنر لدهوک هات انجام دان. پارێزگارê Duhokê Ferhat Emîn Etrûşî di peyva xwe da amaje da rolê gencan û avakirina wan li ser binemayên zanistî û pêşkeftî di civakê da. Ji ber hindê jî dahenan ji mirovê xwe dest pê ketin, mirov pişête xwe, îrada xwe kontrol biket, wextê xwe rêk bêxîtin, ew karê diketin rengekê wesa biketin û berhem hebîtin. چندی لاوین بجداری و خولکرین به داهنان خو هیوی خواستن هاریکاری هبید دا پتر داهنان بکن جبو خدمت جواکی کردی. پروژه پروژه زانستی لسر پنجشیر سینگی که برای کندک پشکنین کم بسانهی بکار اینا نارانین و فرسه برای کار اینا نبیرکاری کامپیوتری اندشین پنجشیر سینگی لدف هرچند که دیار کین و ما پروژه خود تست کرد صد 97.8 یاد درست بو اگر پشتوانی بو ما پیدا کردن اندشین پروژه خود کین پروگرام لسر تلفونه و هرچند که داشت پنجشیر سینگی مالت خدا دیار کردن. لا هەڵەبجەی شەیدەوە هاتووم لێرە بەشداریم کردووە بە دروستکردنی فڕۆکەی بە فڕۆکەوان 5 ساڵە دەستم کردو بە دروستکردنی فڕۆکەی بە فڕۆکان خولیایەکی خۆمە لەگەڵەوەیشا خولیایەکی خۆمە ئامانجم خزمەتکردنە بە پێشمەرگەکان و بە وڵاتەکەم بۆی هیچمان کەم نەبێت لە وڵاتانی تر ئێستا زۆر پشتە بەسن بە فڕۆکەی بە فڕۆکەوان منیش ئەمەوێ وڵاتەکەم لەو فڕۆکەی بە فڕۆکان بێبەش نەبێت. مالا لاوان لدهوک ده هولو بزاوان دایه جهک تایبت بو لاو گنجن داهنر بیتا آوا کرن جبو پاشا روژکا گشوان هبید. وەکو دیارە مەڤرو ویستەڤاڵە لاوێ داهێنەر گەراسێت گەڕین تنێ me merem pê çalakî ne wekû çalakî me wekû mala lawan eniya de piştî vê çalakê parîkariya çend parlamentarêt me yê Kurdistanê em proje asayekê bideyne parlemanî peymangehek yan kulîzek yan jî cihek bû van lawê dahêner bihête durust kirin ev lawê heze dahênane ye vê dahênanek lefey dahênana xwe bi tir pêş bebet û ev lawê hezket bihîte dahêner tiştek serî da li wêrê bişêtin ev proje an jî ev dahênana serî wî da bêxte dwarê cîbejêkirinê û xizmeta Kurdistanê biketin. سلام بالایی دنگ امریکا Duhok.